Garizumako azken igandea dugu gaurkoa, datorren igandean hasiko bai dugu erramuekin gure fedearen aste nagusia. Jesus, Jerusalemera gerturatzen ari da eta berarekin darama Eliza osoa, historiaren une erabakigarria. Bera da historiaren jauna eta Pasko misteriora gerturatzen ari da, bidean salbamena ereinez. Goazen gu ere Jesusekin elkarron hartuz, inor gaitzetsi gabe, denean maitasuna eta bihotzona agertuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Gure fedearen misterioa ospatzera bildu gara. Ezka dezagun lehenik barkamena, eta onar dezagun jangoikoaren erruki barkatzailea. Jesus jauna, geure sufrimenduetan samitzen zaren zen idea. Erruki jauna, Jesus jauna, gu biziaraz goretxia zaren jainko semea. Kristo erruki, Jesus jauna, gu eriotzatik ateratzen gaituzun piztuera eta bizia. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu guk ere maitasun bera izan dezagula beti. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas,
que sacó a batalla carros y caballos. La tropa y los héroes caían para no levantarse. Se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Askola mundu digozu jauna, hauxe da poza gu daukaguna. Ametxetan bezala geunden, barrez bete zitzaigun orduan ahoa, pozoiuz min gainean. Jokatu du jaunak haien alde, haundikiro jokatu du jaunak gure alde, eta pozarren gaude. San Paulo apostoluak Filipo arrei egindako kutunetik. Zenideok, nire ustez ez du ezer deus ere balio Kristo Jesus nire jauna ezagutzearen neurrigabeko ondasunaren aldean. Kristogatik dena galdu nuen, eta dena zaborraren pareko jotzen du. Ura irabaztearren eta arekin bat eginda bizitzearren. Ez naiz neure salbaltzen, legea betetzearen alegia, Kristongan sinisteagatik baizik, jainkoak sinismenaren bidez salbatzen nauelako alegia. Kristo ezagutu nahi dut, haren piztueraren indarra neuregan sumatu eta haren neketan partaide izan nahi dut, haren antzeko bihurtu heriotzan, horrela, hildakoen piztuera ere parte izango dudan itxaropenez. Ez dut esan nahi hori lortu danik edota helmugara iritsiz naizenik, baino leial jarraitzen dut ea eskuratzen dudan, Kristo Jesusek ni neu eskuratu ninduen bezala. Zenideok, ez dut usten dagoeneko eskuratua dudanik, baino atzean gelditu denaz ahazturik, aurrera jortzen du eta helburutzat leialtzen naiz, saria iristeko, horretara deitzen baiti jainkoa goitik, Kristo Jesusen bitartez. Jaunak esana. Jesucristo. Amen.
gaitezten igana bihotz bihotzez, bihotz bera eta errukitxua naiz. Jesucristo, Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Jauna que sana. Menditik jeisten da Jesus goizean goiz, otoitzean egon ondoren, eta bere naia, bere distipuloekin, bere jarraitzaileekin egotea zen. Fariseuak eta legemaisuak ekartzen diote emakume bat, pekataria. Beraren aurrean, adulterioan topatu dugu eta hiltzea dagokio. Zuk zer esaten dezu? Jesus isilik gelditzen da. Makurtzen da, zergatik gelditzen da isilik. Hiltzera kondenatzen baldin badu, erromatarren aurka joaten da, enperadorearen lana zen hori. Barkatzea erabakitzen baldin badu, judutarren aurka joaten da, Moisesen legearen aurka joaten da. Ez dauka irten biderik. Isil gelditzen da, makurtzen da eta azten da idazten. Eta besteek, legemaisuek eta fariseuak, jota fuego, presioa zartzen. Olako batean jaikitzen da Jesus, galdetzen die, pekaturik ez daukena, bota dezala lehen harria. Usten dute behaien harria, lehen da bizi
zarrenak joaten dira. Eta gero beste guztiak. Emakumea bakarrik gelditzen da. Askotan gu ere bizi horrela bizi gera. Geure poltsikotan edo geure poltsikoak harriz beteta. Geure bizia alde batera utzita eta besteai harrikadaz nahi ditugu hil. Ez akaso harrikadaz, baino bai hitzez, egitez, eta gaizki ezaka jardunez. Eta dano gaude multzo horretan, Pekatariok dano gara. Gure jangoikoak hor hausnartzera gonbidatzen gaitu. Nik zer nolako harrikarak botatzen ditut? Badago nere barruan besteekiko errukia edo salaketa. Muchas veces no dejamos de no parecernos a estos fariseos y a estos maestros de la ley. Al minuto 1 vamos cogiendo nuestras piedras para condenar a la gente. Y aquel que puede condenar no lo hace, porque Dios mismo no puede condenar. No ha venido a condenar, ha venido a salvarnos de aquel pecado que nos toca a cada uno. Se marchan todos al contemplar su vida, de que su vida no es perfecta. Hacemos un poco de spoiler, aquí nadie es perfecto. Por si alguien no sabe el final de la película, es ese. Nadie es Superman, ni nadie puede todo, Y muchas veces llegamos o nos traen en la caja, con la caja llena de piedras en nuestra vida. De haber tirado muchas piedras. Jesucristo no se quiere encontrar con nuestras piedras, se quiere encontrar con nuestra miseria, sabiendo que no somos perfectos, pero hacemos lo que podemos. Jesús se encuentra con la mujer delante. San Agustín decía esta frase que para mí tiene una significación y una profundidad muy grande. La miseria y la misericordia se encuentran. Nuestra miseria y su misericordia se encuentran todos los domingos aquí. Nosotros no somos más perfectas, más perfectos que esta mujer. Y eso es lo que venimos a pedir aquí. No que seamos juzgados, sino que el Señor nos regale su misericordia. Porque al final le dice Jesucristo, yo no te condeno, pero anda, vete y no peques más. No le está diciendo, sigue con tu vida. Le está invitando a otro tipo de vida, a la vida de la misericordia y del amor. Que se puede, que no es un anhelo que tenemos en nosotros que es infranqueable, no. Es algo posible con su gracia, con su ayuda y viviendo delante de Él. Pues hoy le pedimos eso, que en nuestra vida, que en vez de haya tanta piedra, haya tanta condena, haya tanto ver el mal ajeno, que hagamos esa autorreflexión
y que esta autorreflexión nos llegue a dejar las piedras y a abrazar su misericordia, su perdón y su amor eterno. Zenide maiteok, aitor dezagun geure fedea. Sinisten dut, jainko aital guztidun, zerulurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu, eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak paitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Egigun otoitz zenide maiteok, eta eskadezaigun jaunaren errokia. Bere herriarekiko ongi naiz beterik geure eskariak entzun ditzan. Bere herria biziarazteko, bere burua heriotzara eman zuen munduaren salbatzaileak, Eliza gaiz guztitik libra dezan. Egigun otoitz. Por los que viven su vida disminuida, en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados. Roguemos al Señor. Eliz barrutiko misioen alde. Lurralde behartzuetan gu guztion izenean Jesusen berri ona zabaltzen ari diren gure misioen alde. Hemendik haiei laguntzeko alegina egiten dugunon alde. Misiolaritza Elizaren jarrera ezinbestekoa dela ikus dezagun, egigun otoitz. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Kristorengan mundua berritu nahi duzun jainko egilea, ikusi geure zinak eta zeure semea mundura salbatzera bidali zenuenez, eta ez kondenatzera entzun geure otoitzak, eta zorrarazi ezazu geure bihotzetan bizi gogoa eta laitasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Entzun ezaiguzu jainko algustiduna, eta egizu sakrifizionek garbi gaitzala, Kristau sinizmenaz argitu gaituzunok, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zohekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai zure izena bedeinkatzea, errukian aberatsazaren aita, Pasko argirantzako geure bidean Kristoren pausoi jarraitzen diegun aldi honetan. Kristo baita maitasunean adizkidetua izan den gizadiaren maisu eta eredua. Zu jauna, garizumako basamortuan barrena, irtera berriaren bidez zabaltzen diozu Elizari, bihotz danbutu eta humilduaz mendi santura iristean. Piztu dezagun geuregan itunaren herri izateko bokazioa. Zure izena bedeinkatu, zure hitza entzun, eta zeure miragarriak posez ikustera deituak izan den herri izateko bokazioa. Salbamen ezaugarri hauengatik, zeureintzaren zerbitzari diren aingeruekin batean, zeure gorapenak abesten ditugu. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, horregarri. Hau da sinizmenaren misterioa. Zure buruz eta birtuena, munduaren salbatzaile zelana, salba gaitzazu, Jesus jauna.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzaerekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Hor bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Jose Mari Galarraga eta Josefa Fernández zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Antonio, Juana, María Jesús, Antón, Guillerma, Ladis, Jacinto, Puri eta Miguel, Martín, Justa, Txomin eta familian hildako zenide guztiek, Juan Antonio, Jose Mari, Jesús, María, Jesús, Mari Carmen, María Jesús, José Ignacio, Jesús, Jeregi familian hildako zenide guztiek, Azkue familian hildako zenide guztiek, Juan Mari, eta Marije eta Zendian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldor gabe kanta dezagun. Gure aitak zegoetan zerana, santu izan benik zure izena, etorpenik zure begoa, egin benik zure naga, zegoan bezala atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emagozu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, egizu orain Kristoren gorputz odolekin bat egin dugunez gero, haren gorputzeko atal izan gaitezela beti. Errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Oharrak. Apirilaren 14ean, astelena, aitortza sakramentuaren ospakizuna izango da parrokian. Eukaristia edo hileta amaitzean. El día 14 de abril, lunes, tendremos la celebración de las confesiones en la parroquia, al terminar la Eucaristía o el funeral. Datorren larun batean, apirilak 12, Arantzazuko martxa izango da. Parrokiako autobusean joan nahi duenak, sakristian apuntatzeko aukera izango du. Asteartean hilak 8 amaitzen da izena emateko epea. El próximo sábado, 12 de abril, tendrá lugar la tradicional marcha a Aránzazu. Quien quisiera acudir en el autobús parroquial puede acercarse a la sacristía al final de la misa. El martes 8 termina el plazo para apuntarse. Datorren apirilaren 15ean, astearte santuan, Mikel Arangurenen hitzaldia izango dugu parrokian. Tridua eta Paskoa hobeto bizitzen laguntzeko. El próximo 15 de abril, martes santo, tendremos en la parroquia la charla de Mikel Aranguren, en donde nos ayudará a vivir mejor el Triduo y la Pascua. Aurtengo aste santuko egitaragua jaso ahal izateko aukera dezue. Datorren erramu igandean hasiko da Karmeldarren komentuan 11etan izango den erramu bedeinkazioarekin. Tenéis para recoger el programa de la Semana Santa de este año, que empezará el próximo domingo de Ramos con la bendición de Ramos, que será en el convento de las Carmelitas a las 11. Auna zuekin eta bedenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.